oyi hindo problem di hadisaji alqur'an tun ko Allah addi kon ko Allah jippini kon aaje guluji jeego woɓɓe yina ya guluji jeego e temedde jeego mais ko entre guluji jeego e temedde jeego aayeje konngudi Allah ɗin ɓe winduɓe ɗe hadisaji déjà o yiyey ɓe fop andi ko buswindi kono ɓe suɓi jeego ɓendi ko ɓeɗo woni jar mawninaɓe jeego e nder bus ko jel goto o anda ko jelo kono jeego on suɓa inna ko ɗe defte ɓeɗo gollitirɗe ko ɗe no ɓuura hoolede en fait kono yoɗo Bukhari o feƴƴin ɗo a 870 ndelaɗo noon andite ndelaɗo kon 600 maayi c'est à dire que ɓeɗo fof ko duuɓi temeɗɗe ɗiɗi ɓaawo ndelaɗo Bukhari ati windi deftimu o feƴƴini 870 Muslim feƴƴini 875 c'est à dire que ɓuri duuɓi temeɗɗe ɗiɗi ɓaawo ndelaɗo Abu Daoud o feƴƴini en 889 ɓuri duuɓi ɗiɗi ɓaawo ndelaɗo Tirmizi o feƴƴini presque à 900 à 892 c'est à dire que telle duuɓi tati ɓaawo ndelaɗo duuɓi temeɗɗe tati ɓeɗo ko telle duuɓi temeɗɗe ɗiɗi ɓaawo ndelaɗo oɗo fayda ko duuɓi temeɗɗe tati ɓaawo ndelaɗo Nasa'i ko 915 ɓuri duuɓi temeɗɗe tati ɓaawo ndelaɗo Ibn Majah 887 ɓuri duuɓi ɗiɗi e capanɗe joyi ɓaawo ndelaɗo o faami ɓeɗo fof kaɓe feƴƴini noon par ce que ɓe wurano wurnoɓe telle 80 un truc comme ça joni noon ɓen arɓe ɓuri duuɓi temeɗɗe ɗiɗi ɓaawo ndelaɗo andi o tan ɗa fof andi Omar gaccali defte hadis Aboubacry gaccali deftere hadis Abou Hurayra a winda deftere hadis acci hay fus ɓe gaccali ɗeri parce que hay si ɓeyni en ɗon ɓen accuno ɗeri kono yiyalɗi yala ala version ka yawton ɗo hande yonde ɗon ɓena ko Aboubacry windino maɗum ko tannelaɗo winda Bukhari kañum tun addi hadis haji c'est à dire que ko konngudi andi Allah addi konngudi mo 8000 e 6000 kanko andi konngudi hadisa parce que hadisa parce que ko ha konngudi ɓeyna ɗo hadisa ɗo ɓeyna ɗo versé kono ko konngudi 7397 hadis ɗum ɗo noon ko kanko seddini kon o faami Muslim addi guluji jeɗɗi e temeɗɗe ɗiɗi e capanɗe jeɗɗi e joyi 7275 hadis Muslim kañum ɗum addi oyne nde ɗo Tirmizi kanko addi guluji nayi andi ɓeɗo déjà ɓe ɓuuri hay alquran an teddude defte hadise maɓɓe ɗe c'est à dire que ɓe addi defti ɓurgi teddude hay defte ɓurgi tiiɗude hay ko alquran ko Allah addi ko joni oɗo addi mo ɓe maɓɓe addi ɓurɗo joni oɗo addi 4300 goɗɗum hadis oyne nde ɗo Ibn Majah o addi 4000 hadis e goɗɗum oyne nde ɗo Abu Daoud andi ɗo fof ko feƴƴini fayda duuɓi temeɗɗe ɗi ɓawnelaɗo ko ɓawnelaɗo waddi guluji nayi e temeɗɗe jeetati oɗo addi guluji jowi inteɗo Nasa'i o joni noon wano Bukhari kaw ƴetti ɗi hadisaji makko ɗon kanko tun o woli environ mana ko Bukhari ko Muslim ɓe woli environ jar hadisaji base kamɓe suuɓi hadisaji ɗi guluji jeɗɗiji maɓɓe ɗo wo ko environ guluji temeɗɗe tati hadis joni noon yimɓe joɗni hakkille mum ko en fait Allah addi konngudi ko addi ko fop guluji jeego kamɓe tun ɓe addi ɗo déjà en waɗi ɗum ɗo oɗo no ɓuri alquran tiiɗude konngudi alquran o joni ɗo déjà en yahi tellen combien son additionni ɗon tawa en ɓuri tellen 30 000 to en yahi tellen plus de 20 000 ɗe natani 30 000 hadis le fof fayda no fotodira ha yere andi ɓe fefini defte kese ɓawa duuɓi temeɗɗe ɗiɗi ɓawa nelaɗo par ce que nelaɗo ko feƴƴini woɓɓe won say no empoisonné kono yahe jang ndaare histoire on arana hadisaji histoire parce que nelaɗo ko personnage historique Hasane Hussein waran ka sahabaɓe fof ko guerreji kon tuma si hay ko guerreji Ousmane wara c'est à dire que ko warindiro duuɓi temeɗɗe ɗiɗi no bebodireɗe ɓayɗum noon ɓenɓe ɓe wonno pierude wonnoɓe tellen dow on andi ɓayti nelaɗo ɗon ko ɗo wonno hari ko ɓe wontirɓe enna Habasha andi har ko Afrique fof ɓe enta Habasha wonande ɓeɗo kamɓe arte ɓe enni Habasha ko wontirɓe gaɓe ɓeɗo noon har no wontidi e maɓɓe ko ɗo ɓe dogayno ko tellen Afrique ɓe dogayno ɓe maro ɓe dogunoɓe mari no laabi ɗiɗi no arde en fait ɓe sikka kono wata kono laabi ɗiɗi ɓe dogude ɓe arde ɓe suuɗo Afrique joni no wonnoɓe contre maɓɓe ko wontirnoɓe o zone ga ko ɓe wonno contre julɓe ɓe ko ɓe ɓe pirde no andi Syrie ko ɗo woni o yi Palestine ɗum fof ko ɗo woniri
ko ɓe no wontinoɓe dow ga ko wano ko lamatere umaɓe hendi telle Palestine ɗo ko wontumas ɓe hendi ɗo ɓe no wonnoɓe dow ga haɓi ɓe duuɓi temeɗɗe ɗiɗi ɓayno ɓe fooli Bukhari en ko ɗo yiwri kente Uzbekistan no ɗo ko ente Uzbekistan muslim kadi ko ɗon yiwri ɓe fof ko dow ga ɓe yiwri na reɓe ɓe jippi deftere soñunoɗe ɓe nden ɓe windo e defte ɓe watti nelaɗo mokeri ɓe watti mo Samakala mi waɗa ɗo vidéo heɗo ɗon ko oustaz Saïb wone sifade fi nelaɗo wo nelaɗo no marno maccuɓe korɓe quoi genre mo maccuɓe wo nelaɗo yehi to walde e korɓe mum wo ɓeygulde nelaɗo monani ɗum darti contre mum nelaɗo kañ kadi monoyi Allah kañ kadi monoyi to kañum maɗa e kaɓe mum ɓe wattu annabajo Samakala ɓe wattu bo mokeri en fait ko ɗum Allah woli kalqur'ana woɓɓe go ɓe wattu annabajo e Allah mum e Allah ɓe wattu ɓe mokeri heɗe joni mi waɗa vidéo ɗo vidéo Oustaz Saïb mo hette ɗum neɗɗo hara mo hakkille mum ɓisaki ka fulawaji to hara hakkille ma no andi kone dogude o adna puissance ko woni o adna civilisation ji ancien laaminoɓe ɗi civilisation ji ancien sikkon calcule est ce que ɓe wonnoɓe réfléchir sude à l'échelle planétaire est ce que ɓen no mari tan hay fi koye débat wi nelaɗo nayno walude e korɗo mum o pop ɓeygol nelaɗo no addi dégâts o pop Allah addi ayere saabu ɗum ko ɗum fof ko hadisaji ɓe windi am endugol nelaɗo no mari gorɓe et puis hay kafiroji ko wonko ɓenta esclave ɓena ɗum korɗo kalqur'ana ina ɗum Allah wi ko Allah en mamala kati aymanukum o naali oɗo woni har feere firunde esclave ka nder haala arabe kono gollitirande nden har feere ano way sa ni pular andi jeeyaɗo koye gonndi jiyaɗo kono sa ni maccuɗo ina jiyaɗo maccuɗo firi kono andi ɓe wi ɗon ka alqur'ana kadi si ɓendi mamala kati aymanukum ɓendi wo ɗum ɗon ko firire fof nde wotere hina ya senditu et pourtant sa senditi ko firi komo jogorɗa jungo ma ñaamo c'est à dire que ko ton bras droit sa ari haala français ɓe na ton bras droit c'est à dire que neɗɗo mo marɗa confiance mum oui kono kamɓe ɓe ɓoylti ɗon ɓendi noon ko wonɗo esclave et pourtant woodi har feere ka haala arabu firde esclave kono Allah gollitirano nden har feere ɗum on faami donc ɗum ɗon noon fof yi tarikaji nelaɗo jommuno jinku 9 ans nelaɗo waldani rewɓe mum harano jeenayo e nder jemma goto nelaɗo nanda honno ɗi pumpaji fof ko nanto onon tingon tawon ɗum ɗo hakkille nanga ɗum fof ko ɗi hadisaji hino defte ɗen kumte defte c'est à dire que ɓe noyu alqur'ana complètement hara goɗɗo hande kadi humpataki ko ɗum Allah wi hina ñentin Allah ɓe windani nga tarikaji ko fefide ko ndaare ko ñentine waɗana on ɗon vidéo Oustaz Saïb mo circulde koye fon ɗo o ndaare ɗum daaro sin ɗon indeteɗo Allah laamiɗo marɗo puissance mondial hay président sa seno mari sifa ɗin tan sifa ɗin débaji yani nela sasama no marno horɓe kono haɗi ɓen horɓe ko defugol ɗum pasa golla ɗumanno ñande go noon o naatiti e goɗɗo e ɓen horɓe suuduɓe waddi ko gorko e debbo watta ko ɓeyguli makko ɗin andi ɓe jooɗi ɓe waɗi réunion ɓe desidi ɓe yagginayi ɗum nelaɗo few ɓe formi kofoɗum moɗanaɗo ɓe feli nelaɗo ɓe nelaɗo ko ɓe lotantamen hulko ko ɓe wuppantamen ko ɓe waɗantamen ndi ko wadda e ɓe ko waddeten ko a hersini men nelaɗo a yawike men nelaɗo ɓay guru nden ɗuuɗi to ga nelaɗo wi lannimi harminiɓe e hoore gande mbebitataɓe hande kadi Allah wi hey ko yo annabajo ko ɗum harminanta hunde nde Allah daginanma fi weltingol ɓeygol maɗi kede ko harmi waɗɗa nayi ɓe daganima jon noon anniyeji ko fornu ko rewɓen formuno kon ɓay Allah yi ko rewɓen formi kon Allahu nanɗon subhanahu wa taala ƴet kambani ɓe kamba molanaɗo ha gasi déclarani ɓe guerre jano huɓɓiniɗo ha ɓiɓɓe ladali wa in tadahara alayhi fa inna allaha huwa mawlahu wa jibrilu wa salihu lmuminin walmalaikatu bada dhalika zahir dali accede terte o tranquille terte Mouhammad ala ko wawi bonnude situation gorko ha hewti ɓe rew ɓe feetinte ɓe wemɓe yalta hara butoñe ɗe sokaki moƴƴe jalta fayda otoje woope ma wolitoɗa ka hoore rayuwal ta trégol no arde tanaji maɓɓe ɓe kala mo renanke pankariji ɓe ɓe feetina on tigi ɓe bonna programme donc wallahi nda qurana wonde firde mi waddi e goɗɗo nde ñande ɓeygu makko wulnanimo ka nder suudu ha
o ɓorni ha muƴƴi o yaltita e pantano mo watti omo wayliti